DVC ni nankut kanin tlai na April ni kul ni kwa thawngpang kar chimlai Hakha April ni kul ni kwa zing lai sumalam pali in pali le cheukar a voili bom apuak e khwami thalaw ngai in an tia kan thai bom puahnak punpol chu chinram kul uknak council chairman pu ngun san ong income chinram kul uknak council zungkam Myanmar Economic Bank kam le Hakha kwathar le a ase hi bom pu ruang a minung a hliam mi an lo i thil zeimazat belte arok mi a hi bom apua nu tlom pala ralkap ni pu ngun san ong in kyang kapsong an zo fel i a honi na bom apua ti mi tu chu ngal aselo tia thawng kan thai Chinland Defense Force CDF le mi outline ralkap andak ika nak mindat khwa chu Kahdohnak a ni thok in mindat khwa market an khar i nihin tiang an hongri lo tia thawng kan thai Mindat khwa a uknak la tu ralkap abom tu tam ngai anda e CDF mindat he fak ngai in andak ikap ralkap minung pakul leng andak thi hlei a hliam mi zong tampi andak April ni kul ni riatle April ni kul ni kwa ni hni chungchu kap hni kar ka nak adai na in dawr cheukhat le abepi in mindat khwa market an hongam ri lo tia thawng kan thai February ni khat in memaram uknak ralka ni alak nuwa ramchung bank di lakhar asi e uknak la tu ralka phe ape tlai mi bank le mema economic bank long hon ase bank khar di asi cha a ATM long in tangka chuah kho ase chu cha a memaram kholian deu asimi mandale le yankong khwa ATM se a nak mun pola minung abu bu in an e tangka chuah ding in minung anitlar ATM in tangka chuah mi chu nikhat a jet singa tiang long chuah kho ase April ni kul ni kwa molamian khwa ocean door le Cambodia bank mai a ATM tangka chuah ding in angak mi le atlar mi na chu alkap ni meithal in mibu an thek na e meithal an pua e chuti chun mi antlar khonna aliam chia zar chunga mema economic center bank ni maini khathok in bank tangka chia nak chajin to kho asalai i bank chajin thar a to i bank a tangka achia mi pau chu rikhia lo in tangka chu kho asalai ti zonga andak than chang tin BBC ni atial zungkai lo in ralkap dokalhnak atua i CDM alut mi chawza ren tuan tu na chu an thlo ning te in an mu kho nak nga Myanmaram chan kar lak chawza National Unity Government NUG ni kan izom choma tia an than NUG Union Minister Dr. Winmit Eni NUG budget kong chu rian tuan nak kong le tangka tolril nak le Union Minister U Tinthun nai ni asoi samlio chu budget asoi sammi chunga CDM atua mi na an thlo kong zong atel tia achim tin BBC ni atel CDM atua mi Siangcachim na chu ralkap ni aphun in antler khon na cha a CDM in achok than mi an tia memaram Siangcachim na phu pakhat ni achim memaram Siangcachim na phu chungthal pakhat ni ramchung a Siangcachim singli leng kan e chu chung a minung singthum leng CDM kan lut asina in ralkap ni aphun in antler khon na upadi changjanga lepanga e in taza chui nan selai tia anti na cha a CDM alut mi Siangcachim singhi leng an chuak than tia achim ramchung Siangcachim na chu thlathum tluk CDM an lut chang e NUG ngandam nak le phim chon nak le Union Minister Dr. Zoe Suni kan thinlung abipituk ralkap kler khot nak idon tarhlau ti zonga ark chimbal CDM atua mi Siangcachim na chu mai ni thum thok in siang in nan kai ri lawa chun April thok in thlo nan hu ti lai lo ti zonga nan tler na tia RFA ni atial April ni kul ni kwa a ralkap uknak council ni online thawngfianhnak atua e chumun a media pakhat ni maini hni chu Vawleicung Pumpi Ralkap Dokalhnak tuah ni asi lai cha a hi ni a hin chol chak nak tuah nani ti mo ti mi behal nak atua chu behal nak chu buchi e tazemin ni lamzo tilo atu leo i lam azo mi na chu ram azam tak mi chawza ni anbop mi na long an se chang maini hni i chubantuk lamzo nak
an tuah chun mizapi an chol chak ning zo in Ralkap le palek ni hnanak an lak lai an chol chang velai tia lenak atwa tin BBC ni atial DVC thawngpang angai tu hindi lak chunga lungnok nak kan pi kan nei